Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар. Биз Республикалык штабтын пресс-борборунда брифингди баштайбыз. Вакциналарды муздаткычта сактоо жана аны региондорго жеткирүү тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борборунун баш кадиси Азим Кыргызбаев айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О соблюдении холодовой цепи и транспортировке вакцин в регионы расскажет главный специалист Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев. Вам слово. Здравствуйте. Холодовая цепь – это постоянно функционирующая система организационных и практических мероприятий, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортировки вакцин на всех этапах пути их следования, от предприятия до изготовления вакцин, до изготовителя и до вакцинируемого. В Кыргызской республике холодовая цепь соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения, а также холодовое оборудование имеют международный сертификат соответствия. Изданы приказы и стандартные операционные процедуры по соблюдению холодовой цепи во всех уровнях здравоохранения. А также ежегодно медицинские работники проходят обучение и тренинги по холодовой цепи. В Кыргызстане для обеспечения холодовой цепи имеется более 2000 единиц функционирующего специализированного холодового оборудования. Из них для поддержания температурного режима в пределах рассчитаны от +2 до +8 градусов более 79%, а также холодовое оборудование с температурным режимом от -15 до -25 градусов более 21%. По проекту оптимизации холодовой цепи, укрепления системы здравоохранения и глобального альянса вакцинации совместно с детским фондом ЮНИСЕФ в 2019 и 2020 годах закуплено 973 специализированных холодовое оборудования с температурным режимом от +2 до +8 градусов, которые при отключении электропитания могут поддерживать оптимальный диапазон температуры в течение 3 суток. А также для транспортировки вакцин ЮНИСЕФом и Глобальным альянсом вакцинации и иммунизации закуплены 9 специализированных авторефрижераторов на каждую область и на центральный уровень. Мобильные бригады и временные прививочные пункты, где расположены вне лечебного учреждения, обеспечены термоконтейнерами и термосумками, которые поддерживают оптимальную температуру для всех вакцин. Для полного покрытия и обеспечения новым оборудованием холодовой цепи дали заявку международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Всемирный банк. Через ЮНИСЕФ мы будем закупать 4 штуки холодовых оборудований с ультранизким температурным режимом. Холодовое оборудование от +2 до +8 градусов в количестве 429 штук, по механизму COVAX 25 штук, и холодовое оборудование от -15 до -25 градусов по проекту оптимизации холодовой цепи будем закупать 46 штук. По механизму COVAX 35 штук, а также через Фонд развития регионов мы заказали 40 штук фризеров и 2 штуки специализированных авторефрижераторы с температурным режимом до -70. Через Всемирный банк 50 штук фризеров. Саламатсыздарбы, муздаткыч жынжыры бул вакциналарды сактоонун жана ташуунун бардык баскычтарында вакциналарды өндүрүүчү ишканадан баштап эмдөө пункттарына чейин жеткирүүнүн оптималдуу температуралык режимин камсыз кылуучу механизм болуп саналат. Кыргыз Республикасында муздаткыч жынжырынын жабдуулары бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун талаптарына жооп берет жана дүйнөлүк шайкештик сертификаттарына ээ. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин тарабынан буйруктар жана стандарттуу операциялык жол жоболор чыгарылган. Ошондой эле жыл сайын медициналык кызматкерлер муздаткыч жынжыры боюнча окуу тренингтерин өтүүдө. Кыргызстанда муздаткыч жынжырын камсыздоо үчүн 2000ден ашуун атай муздаткыч жабдуулар бар. Булар +2ден +8ге чейин 79% түшсө, ал эми -15ден -25ге чейин 21% түшөт. Вакцинация жана иммунизациянын глобалдык альянсынын саламаттык сактоо системасын чыңдоо 2 проектиси боюнча муздаткыч жынжырын жабдууларын оптималдаштырууга ЮНИСЕФ менен биргеликте 973 атайын муздаткыч жабдуулар менен камсыздалган. Булар болсо +2ден +8ге чейинки температураны талап кылат.
ошондой эле вакциналарды ташуу үчүн ЮНИСЕФ жана вакцинация жана иммунизациянын глобалдык альянсынын тарабынан 9 адистештирилген атайын авторефрижераторлор сатылым алынып келген. Алар ар бир облуска жана борборлук деңгээлге сатылып берилди. Мобилдик бригадалардын жана медициналык мекемелерден тышкаркы жайгашкан убактылуу эмдөө пункттарында термоконтейнер жана термосумкалар менен толук камсыздалган. Бул термоконтейнер жана термосумкалар атайын оптималдуу температураны сактап, натыйжалуу эмдөөгө көмөк көрсөтөт. Толук камтуу жана чынжырын жабдуулары менен камсыз кылуу үчүн эл аралык уюмдарга билдирме берилди. Булар ЮНИСЕФке мисалы 4 дана температурдук диапазону -80ге жеткен атайын муздаткыч жабдууларына билдирме берилди. +2ден +8ге чейинки болгон 429 дана муздаткыч билдирме берилди. Механизм ковакс механизми боюнча 25 дана, ал эми -15ден -25 градуска чейинки муздаткычтарга атайын жабдууларга 46 данага билдирме берилди. Механизм ковакс боюнча 35 дана жана региондор өнүктүрүү фонду боюнча 40 дана, фризер болсо 2 атайын авторефрижераторга билдирме берилди. Каналында жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК, Алото 24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ Биринчи радио, на YouTube-канале и на странице Facebook МТРК ЛТР. Благодарим за внимание, берегите себя и своих близких.